60 kanchanpur constituency ni Ananda Bazar kaisa hanya hai kotorma bazar sabha khlaijaka bostang lok sabha chongbari no tuyei aro manjaka cabinet minister Bishoketu Deborma MLA Philip Riang MLA Subud Deborma EM Doli Riang YTF ni Central GS and YTF ni North District ni in charge James Deborma te Shorno Kumar ako songrok o bazar sabha kokna rakha minister Bishoketu Deborma MLA Philip Riang MLA Subud Deborma EM Doli Riang te YTF ni Central GS James Tipra like Halwaimaro, Sentini, Sini Ananda Bazar, 60 constituency kanchanpur ni bisingo khobja. O jagao tini sengkaisi kotor panda khlaijaka. O luku kuthumong pandao sini phaimanjak khainai Tipra Motha ni cabinet minister sini sar Bishoketu. Oba hakena phaimanjak khainai sini o 60 constituency kanchanpur ni sini member of legislative assembly sini sar Philip Kumar Riang. Oba hakeno phaisok paine sini TTID sini EM sini Baba Ranjan Riang taibo sini dignitaries rock seng sini pandano chengna ni sekang seng rally kisa khlainai him botok khlaimani bising rally khlaimani bising tei borok rok ni thani obono sung message ranani musungo bas kangni je 2024 ni 26 April lo je chongmari lok sabha ngi tongo o lok sabha SM o lok sabha chongmari wo seng jeske pano sini Rajkumari Kriti Singh Devor mano kabang board by kaplai khanya ni bagai tini han baksa kaye sini Tipra Motha ni block president sin logi tongo sub zonal chairman lok tongo North district ni in charge YTF ni block president TWF ni leaders rok joto pal khai se singlai himai tini kok pilai tongo tai singek 100% sing sure wish hawo bas kangni salo jeske pano sini Rajkumari Kriti Singh Devor male kaplai in sinai tai jorano simi se singna sing tongsi Belai belai kya hambar.